Pošto mi nije prvo svetsko prvenstvo na koje nastupam, odlično poznajem svoju konkurenciju, sa mnogo njih sam već trčala ove sezone na mitingcima gdje sam ispunila normu za svetsko prvenstvo. Tako da, pošto moja disciplina specifična, trčat ću onako kako krene grupa, ja tako ću da krenem za njima. Nećemo imati kao što smo navikli na nekom mitingu pacemakera, tako da morat ćemo sami da se snalazimo. Nadam se da će prvo kolo da mi prođe dobro. Znam naravno da mi neće biti teško i da ću morati već u prvom kolu da pružim svoj maksimum da bi uopšte uspjela se plasiram dalje. Balkansko prvenstvo sam trčala zapravo samo zbog toga što se održavalo u Novom Pazaru, tako da sam htjela da trčim. Drago mi je što sam imala priliku da nastupam na takvom velikom takmičenju u svome gradu pred svojom publikom koji su mi zaista dali jako veliku podršku. Tako da želim njima još jednom se zahvalim, ali nisu samo dolazili prijatelji iz Novog Pazara, već i šire, tako da želim da se svima zahvalim. A inače, što se tiče samog svetskog prvenstva, odlazim naravno spremna, ali sve zavisi od toga kako se bude odvijala trka, tako ću ja i da istrčim. Tako da nisam ove godine jurila lični rekord što se tiče 1500 metara i 800, već išla sam samo na to da ispunim normu, a glavni deo ostavljam ipak za svetsko prvenstvo. Ukoliko ne bude taktička trka, postoji mogućnost da istrčim naravno i svoj lični rekord na svetskom prvenstvu. Inače ne volim da obećavam, ali ono što volim jeste da pružim svoj maksimum i da idem uz trku. Ono što isto želim, ukoliko dobro istrčim prvu trku, bitno mi je ovoga puta da se emotivno ne praznim za sljedeću trku, već jednostavno da budem smirena i da se naravno skoncentrišem na sljedeću trku. S obzirom da sam ja trčala u Pazaru 5000 metara, posle jedne malo duže neke pauze koje sam imala, tačnije nije pauza, već neki zdravstveni mali problemi posle Beogradskog maratona gdje sam stvarno dala svoj maksimum i naravno vrijedilo je norme za prvenstvo sveta u Londonu. Mogu da kažem da sam stvarno srećna i da sam zadovoljna što ću biti sa najvećom elitom srpske atletike, gdje su među njima i Amela Terzić, moja klubska drugarica sa kojom sam ovdje već mjesec dana i radimo punom parom. To će biti veliki uspeh za mene, prije svega što sam kao mlada ću nastupiti na maratonu i to je zaista jedan veliki podvig za mene, a drugo, taj sam rezultat koji sam ja istrčala na Beogradskom maratonu govori o nekom svom kvalitetu gdje ću se ja naći u narednih godina na tim većim takmičenjima. Moja neka očekivanja su zaista skromna po pitanju maratona. Meni jeste stvarno cilj da se spremim za neki novi lični rekord, jer sam ovog mjeseca stvarno puno radila i trener Rifat Zilkić i ja smo zaista radili na tom nivou da se dođeš do što boljeg ličnog rezultata u Londonu. S obzirom da sam ja sad malo krenula tim dužim stazama, maraton i polumaraton, i da sam vidjela da na Beogradskom maratonu je bilo dosta takmičara i koji su trčali sa svim zadovoljstvom, ja bih poručila svima, ne samo onima koji se bave profesionalno atletikom, već i ljubiteljima atletike, da ako ništa probaju da se takmiče čisto radi sebe, jer u suštini svaki sport je za mene nešto najlepše što ima i naravno da bi se svi složili sa mnom, da bi bar jednom svi pokušali da trče taj maraton, iako je to nešto stvarno dugo i zahtevno, mislim da bi bar okušali svoju volju tu. Ta sitna neka prekidanja koja dosta utiču na našu formu, ali opet veliko je zadovoljstvo trčati pred našom publikom, jer je grad dao sve od sebe da organizuje jednu takvu manifestaciju kao što je prvenstvo Balkana i to na jako dobrom nivou. Tako da sa jedne strane mi nije žao što je došlo do prekida ovih priprema, jer vrlo brzo posle prvenstva Balkana smo se uhodali u dalji tok. To zaista nije ni bio neki, da kažem, prekid u našem trenažnom procesu prvenstva sveta. Došlo nam je nešto poput neke kontrole i Ameli i meni i mislim da će to da bude čak i u nekom dobrom svetlu što smo se pojavili tamo i za prvenstvo sveta naravno. Mi tradicionalno završne pripreme za velika takmičenja održavamo na Kopaoniku. Ja x puta pričam, Kopaonik je srpska Kenija i
uz neke minimalne korekcije koje bi se trebale napraviti, pre svega mislim na trim staze i staze za obrađene za trčanje, da bi ovo postao pravi sportski centar, ali evo već nekoliko godina, jako je evo ovde trenutno preko 50 atletičara, mogu reći da mi nemamo ni jednu obraćenu pravu stazu na kojeg bi mogli da radimo kvalitetni trening i mislim da bi već trebalo i lokalna samouprava iz Raške i ljudi koji ovde su na Kopaoniku da razmisle da odliv para za sportisti Srbije više ne idu u Sloveniji, na Pokljuku, na Sljemenu u Hrvatskoj, na Bjelasici u Bosni, na Belmekenu u Bugarskoj, Južnoafričkoj, u Keniji i tako dalje. Mi smo evo ovde takvi kakvi su uslovi. Mislim da je planina Kopaonik izmišljena za jedne takve pripreme kao što su atletske. Odavde smo odlazili i postizali veoma kvalitetne rezultate. Vidjet ćemo kako će se sve ove godine izdešavati. Ipak svetsko prvenstvo je svetsko prvenstvo. To je jedan, slobodno reći, pokretni cirkus koji okuplja preko 600 vanzemaljaca, tako da će u Londonu biti, slobodno mogu reći, jedno veliko i najjače svetsko takmičenje do sada održano. 1500 metara je jedna, slobodno moguća, kraljevska disciplina. Imponoviće je da atletičarke trče na nivou muškaraca skoro sve ispod 4 minuta. Amela je pre 2 godine bila polufinalista svetskog prvenstva. Mislim da vidjet ćemo, sve zavisi od grupe i od svega onoga šta će se dešavati tamo u Londonu. Ja jedino tvrdim da je Amela spremna da odlazi na svetsko prvenstvo. Sve sa svim kojima je takmičila je pobeđivala i gubila. Njen rezultat trenutno nije na nivou koje imaju njene konkurentkinje, ali s obzirom poznavajući je, ja mislim da na svakom velikom takmičenju ona gaji velike ambicije. Cilj nam je finale, ali vidjet ćemo. Amelin je ovo već 3. nastup na svetskim prvenstvima. Bila je u 2 polufinala na svetskom prvenstvu u Moskvi i Pekingu. Ovo je njena 3. svetsko prvenstvo. Teodora je malo iznenađenje, slobodno mogu reći, samim odlaskom na svetskom prvenstvu, s obzirom da smo ove godine odlučili da ona trči maraton. To je ostvarila na Beogradskom maratonu. Očekujem jednu dosta dobru trku i za nju tamo. To je njen debi, ali u jednoj bližoj perspektivi i sa jednim većim stažom mislim da će se Teodora ne samo biti epizodista, već da će odlično takmičiti na svetskom prvenstvu, a to će biti i njen postrek na kontinentalnom evropskom prvenstvu već sledeće godine, da da neki svoj veliki docir, možda i kvalitetan rezultat koji će dovesti do samog vrha svetskog maratona, s obzirom da ipak ona ima pedigre u tim mlađe uzrasnim kategorijama kao i Amela, tako da i od nje na tim velikim takmičenjima, s obzirom da su još mladi, imaju po 23 godine, već na nekim sledećim takmičenjima očekujemo još kvalitetnije rezultate. Omelo nas je, ne mogu reći mnogo, ali dosta, s obzirom ipak je to prekid jednog treninga u glavnom delu tog pripremnog pred takmičarskog dela. Morali smo da prekinemo, da je to bilo u nekom drugom mestu, sigurno ne bi išli. Međutim, s obzirom da je bilo u Novi Pazar, imam obaveze i prema Savezu i prema gradu Novom Pazaru i prema ljudima koji su uspjeli da odrade, da napravimo jedan onakav kvalitetan objekat, a i prema reprezentaciji da ipak je Balkanijada zbog Amele, zbog Teodore, zbog Elzana održana u Novom Pazaru, budemo prisutni tamo. Amela je osvojila dvostruku titulu. Trebali smo neke finese da odradimo na 2 mitinga u Belgiji posle Balkanijade, ali to nismo odradili iz razloga zbog toga što pasoši su nam ostali u britanskoj ambasadi. Bilo je ometanja, ali evo, ne može se iz ove kože. Mi smo imali obavezu da budemo tamo prisutni i bilo šta drugo da se desilo ne bi bilo dobro. Kako da ne, mislim da je to jedan kvalitetan nastup, pre svega mojih atletičara, ali i reprezentacije Srbije u celini. Osvojili smo 20 metara, što je jedan od rekorda u posljednjih nekoliko godina
ja sam apelovao na naše trenere da dođu sa najjačim timom, ekipom u Novom Pazaru. Oni su došli i mislim da je prvog i drugog dana oko 4000 ljudi imalo šta da vidi. Po prvi put se i pojavilo tako dosta publike na jednom atletskom događaju, ali mislim da je to samo početak i da ćemo već u septembru organizovati jedan veliki miting i da će biti još možda i bolje nego što je ova Balkanijada. Mislim da je Balkanske igre su posle uspeha naše reprezentacije na Kupu Evrope u Izraelu pravi melem i njima smo dokazali da ipak ono što je bilo u Izraelu je nesrećan slučaj. Šiptara nema. Oći ima jaki lobi ima, bre, nećeš.